Iyaphambana imbono ngomlando ochiwe ngumsunguli weNkatha Freedom Party osele aziyele kiboyise omkhulu inkosi uMangosuthu Buthelezi. Yes 318, noes 43, abstention 1. Umvikeli womphakathi obesajanyisiwe esikhundleni uAdvocate Busiwe Mkhwebane ukhutshwe ngevoti yamalunga weParliament kulesi sikhundla. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba godu ku SABC 1 zesiNdebele lochane makhaya. Ukuphangalala komholi walokha we-IFP inkosi uMangosuthu Buthelezi kwenze ichayisane imbono kibongazimbi bemiguruguru yePuyipatongo abanengi abakapholi emkhumulweni ngokuhayilwa kwabantu. Bupha komntwana inkosi uMangosuthu Buthelezi kuvusa amanceba kabanye malungana nezenzo zemiguruguru ezenzeke emalokishini ahlukahlukeneko ngeminyaka yabo 80s ukufikela ngo90s. Mhlana malanga ali-17 kumgwengweni ngo1992 yiwo malamadoda elalihlome ngengikhali ekukholwa labona yinkatha bangena ngendlovu yangena emhlanhaneni eJoslovo bafika babulala abantu abanye basinda namanceba ngobusukobo uOma Masutsa obekane inyanga ezilithoba sebantwini wabhaca ngaphasi kombhede kodwana umna kwabo wabulawa esehlakalwe nezo. Hlaba betheka marumo ba hlaba kana ko re thutse ka tlasa betheka mo ba zibalekile lezinja baba tswa he bathuwa ba tshwatla kana ko ntsele ka tlasa bethe. Abanye basola umguruguru wesikhathe esobona bewungwesihlungu batsho bewukhamisana nombuso webandlululo ngehloso yokuqalela phasi imkhulumiswano yokuletha idemocracy. Inkosi uButhelezi nguye osolwa khulu bona bekadosa phambili umguruguru loyo ohlanganisa namapholisa webandlululo kodwa yena uyaziphika insolo ezinjalo. Umita Mulife ubeka neminyaka emithathu ubudala ngesikhathi eso uthi umguruguru loyo wambulalela uyise batsho kwangena ipholisa lekhuwa ngendlini lafika lambetha ngephange ehloko lokho kwenza bona agcine asebenzisa isihlalo sabakhubazekileko. Nake ka puekelo go wa hloho so mwaka la ka protector ganti batla gona o nthola hloho and then ke the way ke limetseng ka teng reflecta maka uche ka jeno. Abanye basola uButhelezi bona wabulala abantu abanengi ekuyinto ayiphike ukufikela ekukhambeni kwakhe ephasini. Abasinda emgurugurwini loyo abanandaba nokubhubha kwakhe batsho bekangakalungi. Mangosuthu Buthelezi was never a good person. And where he is today, he will never be a good person because he killed our loved ones, us, our grandmothers, and he will never be a good person. May his soul rest in peace. Mlayezo yokuchiriya solo ingena njalo emndenini wakwaButhelezi. Kulindeleke bona uButhelezi aphekelelwe kiboyise mkhulu ngelesihlanu. Ekhasini lethu leFacebook sibuzile bonyana uthini umbono wakho ngokulala kwabantu nakhulu besitshaba samaZulu uMangosuthu Buthelezi njengomana ichayisana nje imbono ngendima ayilimileko nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Nakubaba uNelson Mandela wathi mayedlule emhlabeni kwakhona bambona njengomthengisi wezwe kwakhona futhi abambona njengeqhawe nayena nakuyena kumntwana waphinda ngene
bekulindelekile ukuthi bakhona abazombona njengomuntu owaba nesandla ekufeni kwehlobo zabo, khona futhi abambona njengeqhawe. Abantu abayi ngenxanye ebengemanzi kodwa mina ngokwazi kwami likhulu ilokuzana iqhaza elibanjwe ikakhulukazi umntwana waPhithangele ukuthuthukisa lelizwe. Abalinyazwa ngaphasi kwesandla sakhe vele bazokhuluka embonini yalaba nabo abahelejwa nguye. Mina angingeni kokungayingeni yika Mangosuthu Buthelezi ngoba nathi walala uchilisile ekwahasi azange kwakhulunywa ngaye azange beakhitshwe neTVini laba bathu baberegele ngiyabathokozisa. Balise nomrulo aphumula alale ngocolo balise bangendaba eziningi angeke ajajwa ngithi uzokuthethwa nguzimo amlisilo aphila zange bayebange iraharaha lekhona bathoma muva nje. Ya mkhathi abanye bangamkhuluma kuhle hayi sonke mkhathi mina ngikhumbula ngesikhathi sabo 90 babhubha abantu abaningi khulu eThokoza go Foslorus mkhathi banenge abantu ababhubhako ngendaba kaButhelezi amazwi inkatha beyilamulwa nguye uButhelezi nakasuka le azokhuza amabutho wakhe beka bulala abantu mkhathi. Umbono ngeumbukeli SABC ayizukuthesa ukuziphendulela ngombono umbukeli. Kusesenjalo iIFP ithi ayikho kongabi khona le ndaba ichiwo ngabanye abantu ukuthi uButhelezi wabulala abantu. Lokho kulandela umhlolo wephephandaba iSunday Times ohlathulele umholi weIFP njengombulali nomkhozeleli wemguruguru ngesikhathi sebandlululo. One must put the qualification at the outset that none of us are going to call the prince a saint. We considered him as he did, a human being in the course of service. Having said that, you will recall that legacies are always contested. Madiba at some point has been called a sellout, and 2023 years later, not everybody agrees with Christ. But every disagreement must actually be in context. Now, the Mondli Makhanya article, which was referred to in the segment you had with Professor Villagas, we were not surprised. Mondli Makhanya, at some point masquerading as Oscar Gumede, wrote an article where he was laying out his own participation and presence in the atrocities of the killings of IFP people. It's precisely why we went on a march as the IFP to the offices of the City Press last year to say that Mondli Makhanya is abusing media freedom as an editor of a major newspaper by having biased opinion pieces which he writes masquerading as fact without acknowledging his own contribution and own role. Never once has he presented facts. Lingezelelo evikeleke kwecourt ephakeme kwePitori la kulalelwe ubufakazi baka Constable Sizwe Zungu. Lokho kulandela insolo zokuthuselwa kwabufakazi ophakamiswe embuso iveke pheleleyo. UConstable Zungu namhlanje bekufanele ukuthi alethe amaphetshana la abhala khona instatement eKabazitata. Kodwa uthi ngemva kokwabhudula ekhaya akhanga wafumane. uZungu utshela ikhotho ukuthi yena nomsolo wesibili babomzala. Kodwa umsola walandula wathi awena uyathoma ukumbona uZungu ekhotho. uZungu uthi umsola wokuthoma wazama ukumbulala. Kanti advocate Nisi uthe nakabuza imibuzo ngendaba le uZungu waphendula ngokumphudlela bewakhalinywa watshela ukuthi asiphathe kuhle. Igcwetha lomsolo wokuthoma nesibili advocate Sipho Ramosepele ube nemibuzo ngesigidi sikaZungu somsebenzi ekusola bona sasuke ezandleni zakhe ngesikhathi wasebhujwaneni lapha ekhaya bahamula khona ehostela iBasuthu eFoslorus. uZungu uthe umsolo wokuthoma nesibili khaya bakhona nabo lapho kodwa nabasola bayalandula icala lokuraga kusasa. iANC ithi iyokuya ekhotho yezomthethosisekelo malungana nemizamo yayo yokugcina ukuthi inganikeli iDemocratic Alliance imigadangiso yayo yokuqatshana ngokwazana kwezepolitiki. Lokhu kunjengomana ikhotho yezokudluliselwa kwamacala irahe isibawo sayo sokulinga ukuphikisana nalokhu ngelithi akunasizathu sokuthi kuba yini kufuze kulalelwe isibawo lesi. Ngaphandle kwesibawo esi ilanga lokugcina lokudlulisela kwemigadangiso bezokuba mhla ka 11 namhlanje.
I-Democratic Alliance ithi kwakhathesi angeze iqaphele emarekhodini we-ANC yokuqatshana ngokwazana esukela ngoJirhweni ka-2013. Lokhu kunjengoba nayifumene umbiko wegcotha le-ANC othi batsho baye ekhotho yezomthethosisekelo ekuligadango i-DA ethi batsho liriyadisa into enganabalekelo. Like all of the ANC's previous attempts, its final turn to the Constitutional Court is doomed to fail. There simply exists no legal grounds for the ANC to keep its cadre deployment records secret, because the entire reason that cadre deployment exists is to enable the ANC to interfere in appointments to positions in the public sector. Estatement sayo esifitshane i-ANC iqinisekisile lapha kwa-SABC ukuthi izokuya ekhotho yezomthethosisekelo, kodwa nombuzo uthi izokuba yimpumelelo kangangani imizamo yabo le ngemva kwesiqundo sekhotho yezomthethosisekelo. The biggest issue for the ANC in the Gauteng High Court was that it did not offer any meaningful denials that the cadre deployment records were required for the purposes that Mr. Schreiber had set out. It thus was no surprise that the Supreme Court of Appeal ordered that there are no reasonable prospects of success on appeal. Imizamo kaSchreiber yokufinyelela umlando wokuqatshana ngokwazana kezepolitiki wasukela ngo-2013 uyingcenye yemizamo emkhulu ye-DA yokwenza umgomo we-ANC osele unesikhathi eside unzinzile ukuthi umenyezelwe njengongasemthethweni. Umvikeli womphakathi walokhu ubusiwe Mkhwebane ukhutshwe ngamavoti weParlamente eofisini lokuba mvikeli womphakathi okulandela umbiko wekomiti yesection 194 oveza uMkhwebane ngokungaziphathi kuhle nokubhalelwa ukwenza umsebenzi ngefanelo. Ekuthomeni kwenkulumo-mpikiswano le usihlalo wekomiti yesection 194 Qobutile Jantshi uthe uMkhwebane uyabhalelwa ukwenza umsebenzi ngefanelo begodwa akakakulungela ukuba sesikhundleni. And what cannot be denied is that Advocate Mkhwebane, on the facts established, is not fit and proper to hold the high office of public protector. I-ANC ne-DA zwamukela umbiko lo kodwa nezinye inhlangano njenge-EFF zithi zikhambisana nokukhutshwa kwaMkhwebane. Umphile Mawoto olunga le-EFF eParliament uthi uMkhwebane bamjezisela ukuthi akakhambisani nabanye abasemandleni. This process is no longer about justice but about punishing an individual. Parliament can be reduced to a tool for punishing individual who seeks to disagree with the powerful. We therefore reject the report and we reject the political witch hunt initiated by the DA and supported by the ANC alliance to punish Advocate Mkhwebane in order to protect Mr. Ramaphosa. Kuthe ngemva kwenkulumo-mpikiswano amalunga weParlamente wenhlangano ezahlukahlukeneko avota malungana nokuthi uMkhwebane uyahlala eofisini namkha uyaphuma na. Kuthe bona kubalwa amavoto kwafumaniseka bona amavoto ayi-318 athi uMkhwebane akaphume eofisini kanti ayi-43 wona athi akahlala uMkhwebane. Linye kwaphela ilunga leParlamente elithe alivoti. Zingaphezulu kwamakhulu amahlanu inthunywa ezivela esingini senkomazi eMpumalanga ezisele zirarekile eMutsia Mall inqobukwane eLimpopo. Isiqhema esibesiya eminyangweni wokugidinga iminyanya emachumi alikhomba nethoba kwasungula iphiko labatsha be-ANC etatawini leGamerafir. Zingaphezulu kwamakhulu amahlanu inthunywa ezivela enkomazi esifundeni seMpumalanga ezisele zirarekile esithabathabeni sentolo eqhobokwane esemutse ehlanu kwesiyabuswa eMpumalanga. Ngokutsho kwabatshayeli benteksi eziphekelele abantu aba eGamerafir Stadium bathi abakabhadelwa ngemva kokuthi babaphekelele eminyanyeni wephiko labatsha be-ANC. Ukuthi basuse itolo ekhaya ngabomafoko ukuthi sithathe abantu sibalethe la eSiyabusa. So sathi masifika la bathi imali sitoyithola la. Sazama sahlanganisa imali sathola abantu njengebusiness etala satoletha abantu bathi imali sitoyithola. Sathi masifika la imali bangasinikeli. Sabo sikufuna ukuthi sijike sibele emakhaya. Basusa le stadium bathi imali sitoyithola la garage sitohlanganela khona. Sathi masifika la abantu sangabathu. And imali tekuthela emadizili ukuthi sijike sibisele abantu emakhaya asinato thina. Balele khonapha abanye bantwana besikolo abafunda umatric bekufuze ngabe bayatlola nje namhlanje. Asinama transport okumuko ukuthi sotholakala sesikoleni and esikoleni siyabhala le. Bathi nokulamba balambile ukudla solo bagcina emakhabo nokulala batsho balele kabuhlungu. Lele kabuhlungu silele emaboxini kudla asinikwa ngendlela le right kube beside ku event ANC. Abachayeli bathi intaxi ziza kuduma kwaphela imali nasele ingenile. Ukhukhulamungu inyanga yamagugu wesitshaba
Yeke kile nyanga sizonande sikupha indaba ezimalungana nokugidingwa kwenyanga le. Ngaphambi kokuthi bekufike ilanga lakhona kumhla ka-24 esitshabeni samaNdebele. Esitshabeni samaNdebele njengemhleni inyanga le ivule njengesikhumbuzo sakwasemkhulu. Umnyanya ukhwezelwe bukhosi bakasokhulumi. Qobe mnyaka iminyanya yamagugu amakhosi amadala ivulwa ngomnyanya lo osikhumbuzo somsunguli wekoro yakwaNzunza esitshabeni samaNdebele ingwenyama uNzunza kaMusi kaMhlanga. Umnyanya lo usekelwa sifunda seGauteng nomasipalata wedorobha leTshwane. There is a lot that esiyenzayo ukuze sivuse ioffice labo. Myself and the city manager, we are organizing, working very hard to make sure that the office, the tribal office, is rebuilt. Abajabeli bamakhosi bakhuthaza amakhosi bona sebenzisa iminyanya yamagugu ukubumbanisa imphakathi nesitshaba. Into enkulu esibaba kububunye nokubumbana. Okhunye ukuthi inruhu sibuya kiyo ayizakasibhadeli. Ukuninana nokurarana nokucharagana nokuraransizini nokuthwelela nokuhubutsheka sikhubutshwa ukuthi siyaninwa ngamalanga kuphi nakuphi kusibhalele. Into esifuna konje ukuthi sikhone ukubamba ubunye ukukhulumisana ukuza ngokukhuluma sakubonisana idialogue ayidibhela ayiphikisana ungwarana nokwapurutshana. Inkosi yakosokhuluma umkhambi wesibili ikhuthaza ilutsha ukulandela isintu semakhabo. Umnyanya lo uhlengelwe bavuma abaphezulu besiNdebele sesibala noDokotela uNothembi Mkhwebane uphethwe ngensondo nengoma zegido lesintu. Umakhekere kwezokugwala ngesiNdebele uGogo Esther Mnguni ukozizwe eParis eFrance ngaphasi kwehlelo lomnyango wezemidlalo ubukhwari namasiko. Uyokunikela ngebholo kamakhakularagwe neye netball azigwale ngesiNdebele asebenzisa isiba. Imbhalo ezimbili ziyokubulwa ngelanga lamagugu wesitshaba ngomhla ka-24 inyanga le endlini yobuzenda beSouth Africa eFrance nengwenyama yamaNdebele umakhosoke wesibili. Kanti inzuzo ezokwenziwa lapho kuyokunikelwa ngayo emahlelweni asathuthukako wezobukhwari endaweni ezisemakhaya kwaNdebele. Njeke-ke silalamela ugogo ngale ngeParis. Gogo siyakwamukela endabeni zesiNdebele kwe-SABC 1 eSouth Africa yeche silukazi akwande. Gogo ugogo angasitshela ngomsebenzi ayokwenza ngeFrance nokuthi uphatheke njani ngapho gogo. Phatheke kamnandi khulu mntanami ngeFrance. Ngiphatheke kamnandi. Umsebenzi engizowenza lapha ukutshengisa abantu ngesiba ukuthi umbereko walo isiba ngidroye ibholo ngesiba lekukhu ekhaya hayi yomtshini le. Gogo ungomunye wabalandeli bamabhokobhoko ngapho uwabona njani amasokana la? Amasokana la agijima ngebelo elinye elimangazako ngendlela bagijima ngakho bekungazuthi ukholona kaDobhizinyani. Ngibukele lapha ngibukele ugogo ngathi ikhathana into le emva yabuyelwa nami bengizoba umuntu omutsha ke ngigijime nami ngendlela bagijima ngakho. Uzizwa njani gogo ngokukhethwa bona ugwale imbholo zesiqhema senaga ezililunga lesitshaba senaga yokana? Ngijabule khulu enhleke angazi ni. Ngijabule ukuthi bengizelwe zinyembezi zejabulo. Ngithaba umthabo omunye mntanami enhleke angazi bona ngathi ngingathi ngicacisako indaba le yokuthaba ukuthi nami ngibe ngomunye okethwako ukuthi ngizogwala ibholo yesitshaba samaNdebele. Into leyo ingijabulise khulu. Siyakuthokoza gogo ukuba nawe namhlanje. Intsha yethu thokoza mina.
Nje silalamela usibusiso Sikhosana ehlelweni Zibuyana abazumi kuKwekwezi FM. Sihlahla sithini uphethe ziphi ngapho ngesibi yesithandathu? Siyathokoza Cedric Silotshisa nombukeli. Umbukeli Iindaba angazilindela namhlanje ehlelweni Zibuyana abazumi khona lapha kuKwekwezi FM. Iparlamente yenarha yeSewula Afrika namhlanje ivotele ukukhitshwa komvikeli womphakathi esikhundleni sakhe bekajajanyisiweko advocate uBusisiwe Mkhwebane. Ngale kwalokho-ke le ndaba soke siyitsheje ngehlangothini lezepolitiki kunye nangahlangothini lezomnotho. Abathandi nabalandeli bephiko labatsha ehlanganweni ye-ANC basele bararekile izolo lapha esifundeni seMpumalanga. Khumbula ukuthi lapho ngokulapho ihlangano ye-ANC bekade kwakho iphiko labatsha bekade ligidinga iminyaka ema-79 solo lahlonywako. Umasipala weTshwane uthi uyositshijila ekhotho isiqundo sokuthi akhuphulele abasebenzi bakhe umrholo. Lezi nezinye umbukeli uzozithola khona lapha kuKwekwezi FM emzuzwini emithathu kusuka khona nje. Siyathokoza Cedric nombukeli. Sithokoze ngapho Sibu. Ziphelela lapha namhlanje ubujamo obuyalandela nisale kuhle.